Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri amakuru ku buryo burambuye inshuti bakunze ubugingo TV1. Uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Yibasuza ni Fabrice Mporana nayo. Perezida Ndayishimiye yashimiye abasirikare b'u Burundi bemeye gupfira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yashimiye abasirikare b'igihugu cyiwe bagiye mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko bemeye gupfira abanyekongo. Ubwo abofisi bo mu cyiciro cya 50 n'icya 51 bize mu ishuri rikuru rya gisirikare ISCAM i Bujumbura ku wa 6 Kanama 2025. Perezida Ndayishimiye yagaragaje yuko aho abasirikare b'Abarundi bageze ibibazo bita bikemuka. Ahita atanga n'urugero rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati ubu dufite ibimenyetso aho hari abantu batubwira yuko iyo abasirikare b'u Burundi aho bageze intambara itihagarara, ndetse bavuga yuko abasirikare b'u Burundi batagiye nta hundi muntu washobora mu gihugu cya Central Africa ngo bazingabo z'u Burundi, mu gihugu cya Kongo bazingabo z'u Burundi, ndetse aho mu Burundi hose agiye bamubona ko ari nk'umuntu w'umugabo atitangira igihugu cyiwe gusa ahubwo yitangira n'ibindi bihugu by'amahanga, by'umwihariko ngo mu rwego rwo kugira ngo bagarure amahoro muri ibyo bihugu by'amahanga. Ndayishimiye yasabye abasirikare kudatinya ndetse abasubiriramo imvugo yamenyekanye y'urugamba igira iti intambara ni imetero y'urupfu, aho urupfu aho upfa mbere arufatwa n'isasu ryica. Akomeza ati utabyemera ashaka kwigendera. Ingabo z'u Burundi zikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka wa 2022 hashingiwe ku masezerano y'ubufatanye bw'umutekano w'ibihugu byombi bagiranye. Icyo gihe zatangiye gukorera mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Muri Kanama 2023 aya masezerano by'umwihariko yasinywe hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko kwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yishyuwe miliyari 5 z'amadolari. Buri musirikare w'u Burundi anemererwa umushahara ugera ku madolari 500 ku kwezi. Cyakora icyari kigamijwe kwari kurwanya ihuriro FCM23 muri Kivu y'Amajyaruguru. Ingabo z'u Burundi zatsinzwe bikomeye muri Kivu y'Amajyaruguru, ziva mu birindiro byazo muri teritwari ya Masisi zijya muri Karehe, naho zirahava zikomereza muri teritwari ya Uvira hafi y'umupaka w'ibihugu byombi, by'umwihariko bihuza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yasohotse tariki ya 3 Nyakanga 2025 yagaragaje ko ingabo z'u Burundi ziri mu Kivu y'Amajyaruguru ziri hagati y'ibihumbi 7 ndetse n'ibihumbi 9 zagiye gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya abaturage bayo umutwe wa 23 ndetse no kwica abakongomani by'umwihariko muri rusange. Nshuti bakunze ubugingo TV1 duhinduye ingingo, ni munyemerere tugume muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugume kuri inkuru ivuga yuko FCM23 yateye umugongo ibiganiro byari biteganyijwe i Doha. Abasanzwe bajya mu biganiro bihuza ihuriro FCM23 n'intumwa za leta i Doha muri Qatar bagaragaye berekeza i Bukavu aho kujya mu biganiro byari biteganyijwe i Doha. FCM23 yari yaragaje yuko itazitabira ibiganiro mu gihe leta ya Kongo idafunguye ifungwa 700 zayo. Kuri wa gatanu byari biteganyijwe yuko akomeza ibiganiro hagati ya FCM23 na leta ya Kinshasa, ariko akaba ubungubu nta muntu wabigiyemo ku ruhande rwa FCM23. Bavuze yuko nta wabyitabiriye ku ruhande rwabo, ndetse abakabyitabiriye barimo Maître René, abandi ni Amani Kabasha bagaragaye muri video yafashwe na Yannick Tisholo muri FCM23 bari mu bwato muri kiyaga cya Kivu berekeza i Bukavu bavuga yuko bagiye mu nama igamije gusobanura ibijyanye na Declaration de Principe yasinywe i Doha. Perezida M23 Bertrand Bisimwa yumvikanye mu mashusho yafatiwe i Bukavu avuga yuko batakwihanganira ibikorwa by'intambara bya leta ya Kongo, ndetse bamenyesha umuhoza n'abandi bose bagira bati uruhare mu nzira zo kugarura amahoro. FCM23 izagira icyo ikura mu gukuraho uburundu ikibazo cyo gushyira mu kaga abasivile mu gihe haba nta kindi gikozwe. Ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibaramenyekana niba intumwa zayo zazoherejwe i Doha muri Qatar mu biganiro nk'uko byari biteganyijwe. Nshuti bakunze ubugingo TV1 munyemerere tuve muri biganiro byari guhuza umutwe wa 23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bisa nkaho byaferinze. Tujye kuri iyi nkuru n'ubundi igiye kuza hano, by'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Y'uyu mu genocide wafashwe yakatiwe n'inkiko gacaca igifungo cy'imyaka 19. Ibyo byamenyekanye ku ruhare rwa Gasana Francis muri genocide. Gasana Francis Elias Dusabe Frank woherejwe mu Rwanda na Norvège kubera uruhare
agize muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. Yari yarakatiwe n'inkiko gacaca igihano cy'igifungo cy'imyaka 19 nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside. Uyu mugabo yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri, avukira mu Kigali by'umwihariko mu Katabage, umurenge wa Ndaro mu karere ka Ngororero mu yahoze ari komine Kivumu. Ubu ngubu akaba ari naho yari atuye mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Yari mu karere ka Ngororero, akaba yari umunyeshuri mu ishuri ryisumbuye rya Save, ndetse Gasana yafatiwe mu mujyi wa Oruso mu Kwakira muri 2022 nyuma y'iperereza ry'ishami rya polisi rya Norvège rishinzwe ubugenzacyaha ryari rimaze igihe kinini rimukoraho. Yoherejwe mu Rwanda kuri 8 Kanama 2025. Umuryango uharanira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi Ibuka watangaje ko wishimiye kuba Gasana yoherejwe mu gihugu yakoreyemo ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. Nubwo yagaragaje gushaka ko we yagerageje gushaka yuko atakoherezwa mu Rwanda. Mu kiganiro kigufi n'ikinyamakuru igihe, perezida wa Ibuka Dr Gakwenzire Philbert yagaragaje ko ari intambwe ishimishije itewe mu rugendo rwo guhabwa ubutabera ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi, ndetse Gasana yakoreye ibyaha. Ati turashimira akazi k'ubutabera bw'u Rwanda bwakoze kuko bakoze ibyo bashoboye byose bihera ku Rwanda, nirwo ruba rwagaragaje ko hari umuntu runaka uri mu gihugu iki n'iki akekwaho ibyaha. Ku rundi ruhande turashimangira yuko Norvège kuba yakiriye ubusabe bw'igihugu byacu ari ibintu byiza cyane ndetse byadushimishije, ndetse bakaba bakongeramo n'imbaraga kugira ngo bazane abandi bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane bacishe. Dr Gakwenzire yavuze ko jenoside yakorewe abatutsi Gasana yigizemo uruhare cyane ko yari urubyiruko, aho yari amaze imyaka by'umwihariko aho yari amaze imyaka ya nyuma y'amashuri yisumbuye. Yagaragaje ko uruhare rwiwe rwagaragajwe n'inkiko gacaca mu mwaka wa 2007. Dosiye yiwe yaburanishijwe agahanishwa igihano cyo gufunga imyaka 19 nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. Ati jenoside yakorewe abatutsi ni icyaha gikomeye cyane. Uyu Gasana yakoreye ibyaha ahitwa Indora, ubu ngubu ni mu karere ka Ngororero. Mu gihe cya jenoside hari muri komine ya Kivumu muri perefegitura ya Kibuye mu mwaka wa 2007. Urukiko gacaca rwa Nyange rwamuburanishije by'umwihariko aza gukatirwa igifungo cy'imyaka 19. Nubwo yari yarakatiwe, ariko itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza n'ishinjabyaha riteganya ko uwakatiwe n'inkiko gacaca atari mu gihugu yemererwa gusaba gusubirishamo urubanza, ndetse mu nkiko zifitiye ububasha. Iyo ageze mu gihugu, iyo yizanye ku bushake bwiwe cyangwa se akurikiranwa adafunze kugeza hafashwe icyemezo, gusubiramo urubanza bishobora kugira ingaruka nziza ku wahamijwe icyaha, zirimo kuba yagabanyirizwa ibihano, kugirwa umwere mu gihe nta bimenyetso bigaragaye cyangwa se bimugaragayeho, ndetse n'ingaruka mbi ku kuba ibihano byakwiyongera mu gihe ubushinjacyaha bwabona ibindi bimenyetso bimushinja. Kuki yarwanyije koherezwa ubundi mu Rwanda? Uyu mugabo ni umwe mu bantu barwanyije koherezwa mu Rwanda atabishaka. Muri 2023 urukiko rwa Islo rwazuye yuko Gasana yoherezwa mu Rwanda, gusa aza kujurira. Muri Mata 2024 urukiko rw'ubujurire narwo rwashimangiye yuko yoherezwa mu gihugu cy'u Rwanda. Yongeye kujurira mu rukiko rw'ikirenga muri Kamena 2024 narwo rwemeza yuko agomba koherezwa mu Rwanda. Icyemezo cyashimangiye na Minisiteri y'Ubutabera muri Gashyantare 2025, ndetse n'inama ya Minisitiri. Dr Gakwenzire yavuze ko kuba yarajuriye yifuza yuko atakorezwa mu Rwanda amategeko abimwemerera, ariko akeshi bikorwa bigamije guhunga kuburana nabo yahemukiye. Ati keshi burya uba wumva hirya no hino nyine ari umuntu uri kure abadashaka kuza mu Rwanda, bitandukanye nuko abashaka ko ataburana ari mu maso yawe yakoreye ibyaha yaragwigiye kwica, hanyuma Imana irabarokora. By'umwihariko urumva yuko kuburanira imbere y'abantu bumva ko ari icyaha cyabereye muri birometero bigira kuri 600 bitandukanye no kuza nyirizina muri site cyangwa se mu gihugu cyaho yakoreye ibyaha. Aba yumva yakomeza akibira iyo ngiyo kugira ngo atajya burana areba abo yamariye imiryango cyangwa se yariciye. Umuvugizi w'ubushinjacyaha u Rwanda Nkusi Faustin yashimangiye uruhare rwa Norvège mu kohereza abakekwaho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi. Yasobanuye kandi uruhare rwa Gasana rugaragara mu bikorwa yakoze mu cyahoze ari komine ya Kivumu muri Murambi, aho ubwe yiciye umwana w'umututsi amuteye igisongo, ndetse akanashishikariza abandi gukora jenoside. Nkusi yagaragaje ko u Rwanda rushima Norvège kuko yagiye ishyira imbaraga mu bijyanye no guhana no gukumira icyaha cya jenoside. Yemeza yuko hari abandi bane
bakekwa ko bakiri muri iki gihugu ndetse bari gukurikiranwa by'umwihariko ngo nabe bafatwa boherezwe mu gihugu cy'u Rwanda. Ibuka ikaba yifuza ibihugu ko byashyiraho urukiko rwihariye ruburanisha ibyaha bya jenoside. Dr Gakwenzayire yagaragaje yuko nubwo Gasana yagejejwe mu Rwanda hari abandi benshi bagicumbikiwe mu bihugu bitandukanye byo hirya no hino ku isi birimo n'ibyo muri Afurika. Yasabye yuko ibihugu by'u Rwanda rwoherezwamo yasabye yuko ibihugu u Rwanda rwoherezamo impapuro rusaba yuko abakekwa uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bakoherezwa mu Rwanda cyangwa se bakaburanishwa by'umwihariko bari aho ngaho, ndetse hagashyirwamo imbaraga mu kubahiriza amategeko mpuzamahanga yemejwe n'umuryango w'abibumbye yo guhana no gukumira icyaha cya jenoside. Ati ibihugu bitandukanye bicumbikiye abagize uruhare muri jenoside bakwiriye gushyiraho umwete kugira ngo bibaburanishe mu bihugu byabo cyangwa se bajye mu nzira yo kohereza kugira ngo baburanishwe mu Rwanda, kuko imyaka 31 ishize akwiye kugira igikorwa rwose, ndetse yaba ibihugu by'Iburayi cyangwa se muri Afurika. Yagaragaje ko kandi ibihugu byoherejwemo impapuro z'abakekwa uruhare muri jenoside bishobora kuba byarashyiriweho inkiko zihariye ziburanisha aba bantu. Ati bakomeza kubirebera ndetse bakaba barashyiriho bakomeje kubirebaho ndetse bakaba barashyizeho n'inkiko zihariye nk'uko hamwe na hamwe zigiye zihari zikurikirana abantu bakoze ibi byaha bya jenoside. Yashimangiyeho kandi ibihugu bitandukanye muri iyo nzira bikwiye kwigira kuri Norvège kuko guhana nabyo ari imwe mu nzira yo gukumira iki cyaha kugira ngo kitazongera kubaho ukundi ku isi. Nshuti bakunze Ubugingo TV, njye bategurira amakuru nkabagezaho ndi Fabrice Mporana nayo. Ndabashimiye, tuzahore ku